mesajı verdik. Yol yaptı, köprü yaptı, top yaptı. Sanki lüks saraylardan yattı. Seçim vakti bak geldi çattı. Yolları yevsin gari. Radyo Denge Gel, Denge Toy Havvatya. Jinavandın uçan Radyo Denge Gel'den başkudarın heja İru 11 Adar 2024 Düşemli Brüksel'e Sağdan zelamede çadık müderin hejamin uçe navaruje peşkeş bikin le peşi çasen uçe. Geceki bu bonya kumkujiye kamışlu o gaziye dahvenida. Geceki jinin heşti adarı bir duruşmeyen xwateci kirin sılav kir. İru yekemin Rujiya Ramazaniye geldi nava kriz zaburiye de dezbe Rujiye girin. Plansazı bernama 22 adarı ile başar u bajarukan diyar bu. Legabare dema kadexeketin u derketini bu cara şeşan hata direş girin. Türkiye gut le Türkiye 3 milyonu 214,000 kes bekar. Pele gudarin hejan haji berfrahiye bülten ama keceki şehidin kumkujiya kamışlu gaziye bibirani. Hepserukatiye konseri vera kuma civaken Kurdistan keceki jibu salvegera kumkujiya kamışlu u taha gaziye daxine de keceki liser kumkujiya gaziye ve hagut. Dedemeki ku tekuşnen le Kurdistan'e be peşket de salên notî de tekuşne hev parkurt bu feraset û polîtikên faşîst ên kolonyalîst xistin metirsînê devleta Tirk êrişî gel kir kumkujî pêkanî. Ev polîtîkaya devletê îrû neguheriye û calî AKP MHP ve devam dike. Bersiva herî baş ji bo kumkujan gel zêretir tifaq û yekîtiya xwe ya demokratîk xurt bike. Kesên di kumkuja li stadyuma kecekî kesên di kumkuja li stadyuma Qamişlê de jiyana xwe ji destan bi daxuyanekî bi bîranî wiha got. Sala 2004 li Qamişlê kumkujî pêk hat destra deriya paşbirû Asûrî bi vê kumkujiyê xwest raperîna xelkê Rojava tû nebike gela li hemberî hev bide şerkirin lê rejîma qirker û paşverû hilweşiya. Li ser êrişên dewleta Tirk jî kecekî got êrişên dewleta Tirk ên li ser Rojava û Sûriyê êrişên rojanên Daeş û çeteyên din êriş û kumkujiyên li Rojava tev bi destê dewleta Tirk çê dibin armanc têk birine aşûreşa li Rojava û rêveberiya Xweser. Bersiva herî baş ji bo kumkujiyan çareserkirina pirsgirînê Sûriyê li ser esasê demokratîkbûnê û avakirina jiyana hevpar a li ser esasê wekhevî û yekîtiyê ye. Kecekê dazanên dewleta Tirk a qirker a kolonyalîst bi êrişa li Şêladizê jî kumkujiyekî din kir wiha got. Di vê êrişê de du welatiyên bi navê Saîd Mubarek û Aras Ferhat şehîd bûn. Fermandariya biryargeha navenda Parastan Genepekê û Komîteya Meya Têkiliyên derve derbarê vê kumkujiyê de daxuyanîdan dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê çi dike dixwaze li Başûr Kurdistanê jî bike û pedekê ji bûye hevkarê qirkirina Kurdan ji alê dewleta Tirk ve pêktê. Hemû êrîş bi piştgirî û hevkariya pedekê pêk tên lewra pedekiya li gel dewleta Tirk cih digire berpirsiyarê vê kumkujiyê. Belê destketin raperînê jî li şûna ji bo gel werin bikaranîn bûne malê hinekî partiyan belê îro salvegera serhildana welatiyên Hewlêrê li dijî rejima Basê. 3 sal wekî îro li Hewlêrê gel li dijî rejima Basê serî hilda bajarê xwe ji rejima Basê paqij kir. Endamê Mekteb Siyasî Tevgera Azadî Xelîl Mehmûd û endamê Serokatiya Hezba Zehmetkeşan a Kurdistanê Celal Goran gotin li şûna destketin raperînê ji bo gel bikar bînin bon malê hinek partiyan. کار و یاخۆ تێکۆشان و شەهید و خوێنی شەهید و ماندووبوونی پێشمەرگا بۆ ئەو ڕۆبوو نەوەڵا من پێم وایە بۆ ئەو ڕۆ نەبوو بۆ ئەو ڕۆژە نەبوو بۆ ئەو سیاست و بەرنامەیەش نەبوو کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان پەیڕەو دەکرێت و جێبەجێ دەکرێت. ئەوە جێگای داخی هەموو لایەکمانە هەم خەڵکی ڕاپەڕی و هەم ئەو هێز و لانە سیاسیانەی کە بەشدار نین لەو وەسع ناخۆشونا لەبەر چکە هەست دەکەین دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین ئەگەر لە ساڵی 1991 باز بکەین ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ لە
پوکانەوەدایە لە بەهێزی دانیە لە بەهێزیدایە ئەگە باز لە پەرلەمان بکەین باز لە حکوومەت بکەین باز لە کاری ڕۆژانەی هاوڵاتیان بکەین هەمومان لە پاشەکەشەداینا ئێستا هاوڵاتیانی ڕاپەڕی و ئەوانەی کە ڕاپەڕین ئەوانەی کە ماندوو بوون ئەوانی خەونە بە ڕاپەڕین دەدید کوڕەکانی خۆیان ڕۆڵەکانی خۆیان باوک و دایک و خوشەکانی خۆیان کردە قوربانی ئەم ڕۆژە ئەمڕۆ لەو ڕۆژە بەداخەوە دەرێم پەشیمانن بەداخەوە تا ئەم ئێستا و ساتی کە قسەشی لەسەر دەکەین هەموو ئەو دروشمانە جێبەجێ نەبوون و نەهاتنەدی و خەڵکی ڕاپەڕی و کوردستانی سربەخۆ کوردستانێکی عەدالەتخوازی نەدیت کە دەبوایە لە ماوەی ڕابردوو ئەو مەسەلەیە بەو شێوە نەبوایە و ئەو ئاستەنگانەی کە لە بەردەم هاوڵاتی کوردستانی هەیە بەلایانی کەم دەسەڵاتی کوردی حزبە سیاسیەکانی کوردستان و ئەوانەی کە خۆیان بە خاوەنی ڕاپەڕین دەزانن مشوەیەکی ئەو بابەتیان بخواردن و دوو جانیبەیە جانیبێکیان دیارە زروف و بارودۆخی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی لێهات کە نەک ڕاپەڕین و نەک لایەنە سیاسیەکان بە دڵی کەس نییە چونکە وەزعێتێک دروست بووە ئەو وەزعێتە بەداخەوە بەهۆی خراپ بەڕێوەبردننی هەرێمی کوردستان بەهۆی نەبوونی دادی کۆمەڵایەتی لە بینی هەموو هاوڵاتیانی کوردستان وەزاڵکردنی جانی حزبایەتی بەسەر جانی نیشتیمانی ئەو ئاستەنگانە دروست Belê tevdemê ji got seredana danziya adarê şovenîzm û dijatperestiya basê eşkere kir. Tevdem bi boniya seredana danziya adarê daxwînê de kesîn 2004 di seredana danziya adariya Qamişlo de jiyana xweşdestane bi bîranî wiha got. Seredana danziya adara 2004 bu çirûska berxwedanê li tevahiya bajarên Rojava û bajarên mezin ên Sûrî paytext Şamê belav bû. Ev berxwedan li hemberî siyasetên rejima basiya şovenîst serketinek bû. Bu yere li Qamişlo lîstikek siyasiya metirsînî bû. Ev planê qirêj berhema faşîstên Tirk û faşîstên basî bû li Edenê hatiye amadekirin. Xwestin gelê Kurd û Arab bînin beramberî hev û şerê gelan bidin destpêkirin. Lê gelê berxwedirî bê lê hengî li berxwedan û rê li ber planê qirêj girtin. Vê jî rûpelekî nû di dîrûka gelê medevekir dewleta Tirka da girker û desthilatdariya faşîst a Şamê têk bir. Tevdem da zanî ku xebatên diyalogê ji ber destdirêjiyên dewleta Tirk û pajverûtiya desthilatdariyê Şamê ketine navam astengiyê mezin ev jî dibe sedem krîza li Sûriyê kur û dijwar bibe wiha got. Wekî gelê li Sûriyê em ê li dijî dagirkeriya Tirk tekuşnê bikin. Divê rejima Şamê jî bi awayekî realîst tev bigere da ku tiştê ji Sûriyê mayî ji karasetên siyasî û nettewiyên muhtemel biparêze. Rejima Şamê lazim e bavakîna diyalogekî nettewî û di çarçûya pergala demokrasî de xwe biguherîne vîna gelên azad li tevahiya Sûrî qebûl bike. Belemberê xwe bidin Bakurê Kurdistanê dewleta Tirk li herêma Çiyayê Gabarê çûn û hatin ji bo carekê din qedexe kir. Li Kurdistanê dewleta Tirkê tên nava tevgera dagirkerî. Herêma Çiyayê Gabarê ya navbera Şirnax û Basa ji bo cara şeşan li çûn û hatina gel qedexe kir. Hate zanî û qedexe çûn û hatinê ji bo cara şeşan yanzî adarê ku dest pê kir heta 25 adarê dewam bike. Panzerûş gelê herêmê wê nikaribe biçin gund û warên xwe. Li herêma behsa wê tê kirin tevgera dagirkerî heye xelkî herêmê dibêje dirêjkirina dem jî ji ber wê ye. Belê gerîla TV dîmenê çalakiye li girê Cudî weşan gerîleyen li girê Cudî çalakiyekî li darxistin. Çalakê bi şêwazê sêkvaniyê 27 Kanûna 2023 leqada berxwedinê a girê Cudî ku li herêma Rojavayê Zapiyê şehîd delî le pêk hat. Gerîleyen tevgera dijmin şûpandin. Saet di 14 û dihan de jî çalakî kirin. Di çalakiya gerîleyen ku bi şêwazê sêkvaniyê pêk hat dagirkerek hate ceza kirin. Gerîla TV jî dîmenê çalakiyê weşand. Biji serokapı, biji serokapı. Ver biji. Hadi hızlı. Biji serokapı, biji serokapı. Biji her biji serokapı. Biji serokapı, biji. Belekêjekî ji gotiyekane rêya li ber felsefeyê jincên azadî ve dikê xwe birêxistin kirine.
کوردیناسیون کجکی به داخلی کی نویسکی جنین کود پیروز بهین هشت عادری ده کدان و داکتن قدم پیروز کرد کجکی داخلی لسر مال پر خواه فرمیده هموجنین ده هشت عادری ده لقادم و سلاف کرد و هاگود ام جنین لدیجی کریارین بار این سیستم میر دولت بدن گوتن گوون تلیان خواه قادا گرتن هموجنین کود پیروز بهین هشت عادری 2004 ده کدان پیروز کن کجکی دازانی جنان به چالاکین خواه پیامین گلکی گرینگدان پرگالا کو جنان انکار دکه او ها گوت جنان ایسا ده هشت عادری ده جاره که ده بویره کی ببریارداری گوتن از همه و راستیت کشنه کی رادیکال افراندن جن بچالاکی خواه لبر پولیتیک میتینگری قرکرن دست آویتین و دست ریشی رابون بدنکی کی بلند نرازی بونا خواه دیجی مجیه زایند پرس ایده سلات پاریس آنین زمان لو ما هشت عادری 2024 بون نشانه شنبر آهشار بون آجنه تگهشتن اراده بون او رخصنه تکوشنا جنه ایرو بوید تکوشنا مافین مروان و دموکراسی هری رادیکال کوردیناسیون کجکی گود دستکتین کو به تکوشنا جنه هاتن افراندن به شورش جنه یا روجاواره گشت آستکی بلند و ها دوام کرد مهشت عادری ای سال به بریارداری پیشوازی کرد که شورش جنه بکن مال جنین روشلات ناوین اون جهانه شرکو به دست فاشیزم میر دولت پیکته هری زیده باندوره لجنان زارو کانگلان و خوازای دکه لورا لدیجی وان کریارین در مرووی ده ساله ده نتنی روژه که پیوسته هر کلی دنواته کشنه دبن راسی هشت عادری بون نشانه است هر بلند آوه که دما مزن کرنا تکوشنه دما گردونی و هف پار کرنا تکوشنه دما آوه کرنا شورش جنه لسر بنگا فلسفه جنجان آزادیه وکی کجه که بجوش و بدویا شورش جنه امجنین هشت عادری بواته کرن جاره کدن سلاف دکن ولی لشنگال جیشنین کرد این ازیدی و عرب و شروان یجشی به هفره هشت عادر پیروز کرن پیروز باید نافچه لباغ مامزکی لشنگال پیکات جنین کرد این ازیدی عرب شروان یجشی به اجدار بوندی پیروز باید خفتن هاتن کرن کوونت هاتن گراند وکجن ام هنه ام پارزوانی ویجواگینه ام پارزوانی چند جنین ام پارزوانی چند مروباهینه چی دبا بلا ببا ذهنیت ازلام یاکو جن تناد حاسبینه دشکینه ام جوان رد بیجن دچی بکی بلا بکی لیت اید نکار بی اراده اما فشکنی لان ام لسر فکر سروکاتی هاتن ابری خستن کرین او لسر فکر و فلسفه ریبرتی تکوشنا کوری بردی جمره گهشتان دیا وی آسته ام لسر وی تکوشنه دمشن وکا جن تکوشنا اما تکوشنا کی شرعیه حقي ما هي ما في ما هي وكجن أمل بر ما في خدا تكوشين بكن إرادة خوي آزاد قزنج بكن كي هتا آسكا مزنجي ما قزنج كريا وأف قزنج كرين أف تكوشين روجا إيرو بقشتي لجيهاني دا ديما شاندين وقاكا سروقاتي قوتي 100 سالة بيستو يا كمين 100 سالة جنيا 100 سالة بتكوشنا جنيا بر بسركفتني بچا بتكوشنا جنا إزدي جنا عرب بهبدورة خسريا شنقالة ديمقراطيك يما سوغر ببالي أن تكوشنامة تكوشناكي شرعية أم جارة كدد بيجن هشتي آداري أم لو أهموا بيروزيتكن لهمو جنين كيو جبو آزادي أخوة همو جنا تكوشين دكن وأم لربر آفو بيروز دكن وأم دبيجن جن جيان آزادي سركبتن يا جناية ناوی سنگا دسته که ام بروجت سرکاتی همو گرلای سرچیا پیروز دکن ام وکاشنت ازجوجت عرب ایروز بدر کمبونا اونا بخیرات بگیر سرکاتیان ام وکاشنت تکوشنا خورتر بکن حتی بله امج شنگال برای خوابدن هرمین پاراستنا مدیه لهم بری جنین آزاد تو هزن کاره سر بکه بله گریلن یه جاسر تونلین شهر هشته آداری لری براپول همو جنان پیروز کرن گرتین دگره و برچیونه ده دایکن دنوبت عدالت ده سلاف کرن گریلن یه جاسر دانزانین که ایدولوژیا با پارادیگما ری برتی پیشکتیه
لگل امپریا جهانی مینا شورش و جنین جهمو جواکان لحف کوم کرنه و ها گوتن مجی دولت نتوی همو نرخی مروباهی دیل گرتنه کتی نواتر سکی مزن جبروه توپ یکون او ریباز شری تایبت ایریشی تکوشنه دیگه به تایبتی دولت آترکا فاشیست لدیجره برابو تفگرا پکی که نرخین گل کرد و کردستانی هبون آزادی دپاریزن هر جور ایریشان دیگه لچهین کردستان زیدی 4 سالن همبری گریلن آزادی کردستان چکین تاکتیک نوکلر کیمیاوی و ریبازن شری قریش بکارتینه سوجی مروباهی دیگه گریلن سردمانو بی اراده خواه جپولا و سربری خواه تکتیکی همو ایریشان تک دبن گریلن اجاسری دازنین کو ده هر چالکی به پیشنگی جاسری چه دبنده تیدیتن اراده و خواسته که مروف دکاره هر جور ایریشن تکنیکی تک ببه و ها گوتن وکی جاسری ام به ایدولوژیا ین شر دکن آزاد دبن ین آزاد دبن بدو دبن ین بدو دبن تین حسکرین آره برابو خو خملاندنه پیام دیدن جنین جهانه لهم بری جنین آزادی خواسته هز نکاره بسر بکوه جبو آزادی مزنتر ببه بلاوی همو قادم ببه بانگا مجبو جنان جنین جوان اوه بری خوابدن رفین آزادیه نوا رفین آزادیه جه رومت لهنگی دلالی بدوی و آزادیه بله هشتادری لروسیا و استرالیا جهات پیروز کرن پیروزباهی هشتادری لروسیا لنافچه تامبو ولن مالا کردان پیکات برپسیر مجلس جنان سینم فرو هشتادری لربرابو لگریلا و گرتیان لجنه کردستان پیروز کرو گود آزادی کردستان گریده آزادی ربرابویا اندما تفگرا تجکه نه فاطمه آرینج گود ایروشنین کرد خودی لمیراته و تکوشنه هشتادری دردی که ون لگوری واتی و پیروز دکن پیروزباهی بو گووند موزیک و درشمنیشن جان آزادی بجی سروکاپو بداوی بو پیروزباهی کجی لکومارا خواسر آدیگه آواهی مالا کردان پیکات لسنامه مجلس جنان لورجی سینم برو و آقوی بحثا واتی روژه کرد هشتی آداره پیروز کرد دی پیروزباهی ده گل لجنان هاتم بلاف کرن هشتی آداره لباجر استرالیا سیدنی جی هاته پیروز کرن سناتورا بریا پارتی کسکان لی ریها آنلون و نونرین تفگیره تامیلی جی تفلی پیروزبای هشتهاداری بون ده آخافتنا ده هات گوتن کو اوجته کشناره برا پوشنین کرد هزی دیگرن هفسروکان نجدکه گلای آکانج اشارت بگیرین گیا آزادی فیزیکی ره برا پوکر و گفت آزادی ره برا پو آزادی جنانه حتی تجربه داوی به امید ته بکشن انداما نجدکه روناهی قندلجی هلبستا از جنم آن باشاک دیرسم خوان هنرمند روش و دیجله درکتن سردکی هنر آخوا پیشکش کرد بلن برای خوابدن بر خودان گرتین آزادی دولت ترک اسماعیل توزون سرگونی گرتیگاه کرشهیری کرن گرتی اسماعیل توزون ام 20 سالن گرتیه جی گرتیگاه ادنه کورکچیلر وی سرگونی گرتیگاه کرشهیر اولهیا و بلند کرن ددم با سرگونی ده جی اسماعیل توزون راستی گرک اشکنجه و ظلمی هات درباره ظلم دولت ترک ده اسماعیل توزون آگاهی ده مالبات خواه گود روزا اینه 8 آذر 2024 جنشکا و هاتن قوشی و جمهور گوتون تو دچه سرگونی نشتن از تشتکی خوش کم بکم لیگری ناتازی لمن فرض کردن من قبول نکرد من آویتن آرده سرگاردیان و مدیر گرتیگه لمندان اشکنجه لمن کردن پشتی اشکنجه من آویتن حجره یکسی جبر در بالیدانه لاشه من دیشه من درمان جناکن نهشتن از آگاهی بدم کو هاتمه سرگون کردن حتی زانی کو اسماعیل توزون گرتی نخواشه و دلیستیه ای هادیه گرتی نخواش ده دوی دمل دست بره بردان تفگر آزادی گوت بلا روژی و دعاین هر کسی جبو داوی آنینا ظلم دولتین داگیر کربه دستیار و بر آتفگر آزادی جبو ماه رمضانه پیام دا اخواست او محبوبه وسیله داوی آنینا زورداریه پیام آتفگر آزادی وحایه
از امها رمضان لحمو مسلمان لکردستان و جهان پیروز دکن جبو حمو گلین جهان خیر و آشتی دخوازن جبا ورمند و نشتمان پربران داخواز دکن دوی مهیده پیامین وان جبو جانه که هفبش و آلیکاریه بن گل شیار بکن دا کل همبری داگیر کنان فاشیستان تی بکشن تفگر آزادی دازانیم پیام رمضان آشتی آرامی عدالت و وها دوام کر پیام و مهی لکیلک آشتی و آرامی جبو عدالت روح پاک و راست و ریا خواه جحم و خرابی و چوتیانه بلا روژی و دعاین هر کسی جبو داوی آنین لظلما دولت داگیر کر این لسر کردستانه بن بله حکومت پیاما تفگر آزادی دجی بحث کر ایرو روژا یکم ماه رمضانی خلق بروژینه خلق سلیمانی گوتن پیویست در ماه رمضان ده نرخ پیداویستیان گران اکن ایرو یکم روژا ماه رمضانی خلق بروژیه و گل دروشکی گران و کریز آبوری ده رمضان روژیه پیشوازی دکن نخواستم باشو کردستان دروشکی بویکوت و ندانا موچه ده پیشوازی ماه رمضان کرن خلق سلیمانی خواستن ده ماه رمضان ده نرخ پیویستیان نین گران کرن مانگی رمضان مانگی پیروز و برکته خلق همو کس مسلمانان خوی آماده بکات خوی تغنکیش کات لحمو رویه کوا لبر اوی اما صاری جاری کن مفروض لسر من واجب لسر من خومانی بو آماده کن لنفسه لجسمان لبدنه لرفق الرزیه لحموش لکه نابێت ڕێگری ئەوەی کە بڵێ وڵان لە خۆش و ناتوان و ئەمانەت و مانگێکە هەچۆنێ بێ ئیدارەت نینە ئیداگەر ئیدارەتە بێ بتوانی خودینی ئەوەت خۆت بکەی مانگێکە لەخوا بەزابێ ڕزق و ڕۆزی ئەڤارێ بەسەتا خەیر و بەرەکەت دەرنێتەوە ئەم مانگە نایەتەوە ساڵی جارێکە لە قیس خۆت ئینەی کێڵێ ئەم ڕکاوە زیینوینس بگەینە هەفتەیەکی بێنە 2 ساعاتێکە لەبەر ئەوە هەموو ئامادەکاریی بکەن داوا لە هەموو برا مسلمانانی شت فرۆشتەکانی دەکەین لە ناوبازارە شتەکان گران نەکرد لەسەر ئەم خەڵکە لەبەرەوەی خەڵکەکە نەدارە هیچ وەی نییە و معاشکەمە و ئیداریکەمە و بازار ضعیفە نسبەتی شتومەکە و نرخەکان جێگیرە ینی هەر پێش ڕەمەزان چۆن بۆ لە ڕەمەزانیش هەر نەفسی شتە بەڵام بۆ بابەتانی کە سەرەکین بێگومان نرخەکە شتێک بەرزەگرێتەوە بەڵام بۆ شێوەیە نییە ولی لکامپا کوچبران زاخویجی شواد درکت شواد لکامپا کوچبران آبرسیوی زاخوی درکت کامپا برسیوی لسر سینور زاخوی و 1555 مالباتن ازیدی لیدمینن بریان هاجی گلک جار لوی کامپی شواد درکت بون زیانگها بو خلکی لکامپی لگوری آگاهین رای داران شواد وی سبی درکت اجبر شواد جی گلک کنن نشته جهین کامپی شوتینا لدر باری سدما شواد ده تو آگاهین هات داین بلش بوتو مارکنا نامزدین پارلمانتو هرمی دم هات دیار کرین کمیسیون بنت آثار بخویا هل بجارتن عراقی روجا 13 حتی 22 آدار جبوتو مارکنا ناو نامزدین حزب و هف پیمان سیاسیین جبو هل بجارتن پارلمانتو هرم کردستان دیار کر کمیسیون روجا 14 آدار جبو که روجا داویتو مارکنا ناو حزب و هف پیمانی سیاسی دفن شان کر نامزدین سر بخواجی و حتی 29 آدار لهولی جبو هل بجارتن پارلمانتو ناو خوا کاربن تومار بکن تی پایین ده حزیران 2024 انج بود دماششان آ پارلمانتو هرمه هل بجارتن پیک بین حتی نه سونه حزب و هف پیمان سیاسی ناو خوش بر بجارتن تومار کنه لگوری بریار داوی دادگاه فدرال عراق کرسین کوتان نمانه و اجمار کرسین پارلمانتو هرمه جبونه 100 کرسی بلشن انقلابانی گوتن امید سویه که آداره ده AKP بشینن پارتی و کهوی و دموکراسیا گلاندن پارتی لشرناخی خواتین خود بینا بردمشنه گله انقلابانه شرناخی دازانی شرادرین کو 5 سال دست AKP ده نجوان را لیج خزمین خوره خزمت دیگه گوت گوتن لدیجی هل بجیرن قاچاق این AKP و خودی لیراده خودر بکوین دستور ندن خصب کرنا ایراده وان فجریه شنگون عظیمه گون نارنج انور قیمت آل ترک آخبه شاراداری چه خوزین ام حسکینم قوزونج بکینا اف AKP باسا حکمی AKP باسا قرج AKP سما کردون باسا ام حسکین بلگو ما کردستونه بگو دستی ما بگو دستی کردستونه باسا AKP باسا خوزو من جنوم ساکاتنا
تشتي AKP ما ناديت يا ما ناكر يا شمارة شكر أوفو ما يهين تشتي ما همي شيء اللي والله تجديد ناكر يا بيشوف ونا بيشوفها وون شكر في أوف شكر تشتي ما يهين اللي واجد تري ما تشتي وناديت يا ريبورين ما شكرين تجدينا تسمعنا ناكر سمعنا كقريس ما تبزر ما موجود كان تيك قبلي مزارين ما تبيني تنا ما نفسها ما وندي بس كده ما بدي أم قوزوز بكتن ما بهد بدي باري ما يبدا سهي باسا رازي له باسا خوب كريم باسا ما سليت على حتى البيت بس لو ما مكشتان بعد موجي ما بنبدني وبعد جونو من ما عباد بستن الله قام حبيب بيني شده وبيجندي هي كده وام جبي وبيجي حتى وانا بجي يمون ونينن وكو هم بس ام قوزوز بكلا ترمى لك ما بس قوزوز بكت هم بس بقول دستي ماذا ما تدري نبت AKP ve pensiyona götürünüte defte AKP'de gel işkiye ama halkı xorakiye gel ayrımcılık ikiye mesela gel ve hediye zamanı xadat go az bu ulu terfaqi ve cenno kema az hebekim küçük mazan bir şey kol az hamik esrab bişxolam ama gel faqi ve döne sadece iyi halkı xwa halkı murahabi xwa şura işkiye yani ulu da yani qalaban dargi küçük am hamik es nosatkin hamene hamedar belliye mesela dargi mazlum ve maya gahım belki mana dita ama küçük am hamik es xanusatkin keşke çare şxoliye am nakuren am binina am inşallah ve bişkenina am bu damdama parti sabit havina mesela ni aşko qalaban dargi küçük am haskin mesela ne vay Türkon gahti söz sahibine olmak istiyor bir kadın. Öyle iradesiyle birlikte yürüsün bu bayanlar. Ezilmesin, konuşsun. Konuşmayan insan kalmasın. Özellikle bayan olarak konuşuyorum. Azbecim bilo jenigiş bu kuvvet. Bilo ne öş biket, debiyo kapat biket. Az tiştürsam kavurşine. Azna kuda am desihi eki odur. Am buna bişkeni. Am portiyo khasar bilin bikin. Am damdama kha bilin bikin. Azna Allah vücurete gühetma kodekin nasip inşallah. Bizim tek istediğimiz eşitlik, adaletlik, aynı şekilde hani kadınların DEM Parti olmak üzere kadınların eşitlik, demokratik partisi olması için biz sadece kadınlar için, insanımız için, gençlerimiz için ben genç bir birey olarak 20 yaşındaki bir birey olarak ben istediğim hayatı yaşayamıyorum Uludere'de. Hani koşullar olsun, şartlar olsun bunlara maalesef el vermiyor Uludere'deki insanlarımız. Ulaşım sıkıntısı olabilir. Bele Berkin Elvanji beriya 10 salan îro li geziye hate şehit kirin. Didema bu yerin geziyede polisên devlet hatişk derîşa li dijî gel de bombê gazê bikaranîn zarok jin û gelkirin hedef. Derîşan da polîsan di 16 Hezrana 2013 de li qada Ok Meydanê Stenbolê zarokê bi navê Berkin Elvan bi fişeka gazê ji serê wî giran birîndar kirin. Berkin Elvan 15 salî bû û piştî 269 rojên di komeyê de 11 Adra 2015 li nexweşxaneyê Jana Xwejdesta cenazê wî jî bi girseyî û duruşmeyan li Guristana Ferîköyû hate veşartin. بلیم ناجی برای خواب دن جشنان توی جشنان نوروزه و جشنان نوروزه ای سال بناره قندیل بدروش ما جری برا پر آزادی شپو پرسا کور چرا سری پیک به کمیته آمده کار جنها و دزبا آمده کرنا قادا نوروزه کرنه کمیته به داخوینه که بانگا تبلیبونا نوروزه قندیلی لگل کرن لسرنا و کمیته آمده کار آن نوروزه امینه محمد داخوینه دا حتی دیار کرن کوه شاهی ای سال آن نوروزه قندیل روژا 21 آدار ساعت 12 دست ببیکه او اف بانک کاته کرن. ورن برانبری دژمنان هەڵوێستی خۆمان دیاری بکەین و بە یەکەوە بانگی سەرکەوتن بدەین و بڵێن ئێمە سەرمان لە بەرامبەری ئێوە دانانەوێنین. نەورۆز بانگی بەرخۆدانە. پێش 2724 ساڵ لە بەرامبەر زوڵمی زوحاکان گەلانی بندەست یەکێتی خۆیان دروست کرد و بە پێشەنگایەتی کاوەی ئاسنگەر دەستیان بە بەرخودانی تێکۆشانێکی گەورە کرد و سەرکەوتن. ئەم ڕۆژ لە کوردستان و جیهاندا زوحاکی سەردەم هەنا کە ژیانیان لەگەری ئێمە کردوتە دۆزەخ. لەسەر کوردستان داگیرکردن و قڕکردنیان سەپاندووە و بانگی ئێمە بۆ گەلەکەمان ئەوێ وەرن بەرامبەری زوحاکانی ئێستا بەرخۆدان بکەین و تێبکۆشین و ئاگری نەورۆز بڵند بکەین. ئەو مەشخەڵە لە ساڵی 1984 لە چیاکانی کوردستان لە دەستی گەریلاکانی کوردستان بەرز دەکرێنەوە. گەلی وڵات پارێز
مەشخەڵی نەورۆستان ئێستا لە هەموو چیاکانی کوردستان بڵاو بۆتەوە لەسەر چیای زاپ و مەتینا و ئاواشینە لە دەستی گەریلادا لە چیاکانی زاگرۆسە ئەو مەشخەڵە ئێستا لە چیاکانی قەندیل پیرۆزە وەرن پێکەوە ئەو ئاگری نەورۆز گەشت بکەین و وەرن پێکەوە لەو مانگە پیرۆزەدا جەژنی هەرە کۆنیەتەوەیمان بە جۆشەوە پیرۆز بکەین و بانگی خۆمان بۆ نیشتمانی ئازاد بڵند بکەین وەرن بەیەکەوە بانگی ئازادی سەرۆک ئاپۆ بدەین بانگی ئێمە بۆ گەلای ناوچەکە و بۆ گەلی کوردە و وەرن بێکەوە بڵین بژی نەورۆز بژی کوردستان بژی سەرۆک ئاپۆ بله لگلک جهان هلبت پلان سازی نوروزی پیکاتنه موین نوچهش بواره پارو بکن لنها ام بری خواب بدن عراق پشتی سال 2003 پره که زیده العراق هاتنه دزین او پره درکت هولی کل ترکیه نه سروک دستیا دستپاکی عراق حیدر حنون یار کرکو د سالم بوری ده به هزاران گلین تایبت این درباره گندلیه ده گشت نوان اوها گود سال 2023 ده هجده تومت بارن روی بون و دروی عراق برین فرمی هاتنه بگراندن نهاجش بو گرتن و باجده شاندن 15 کسان هولدان فرمی هنه حیدر حنون گوت پشتی 2003 پرک زیده لعراق هاتی دزین لترکیه نه بانک لهر ولاتی که عراق کرکو لکو دربن درباره تومت بارنده وان آگاهدار بکن بله هنرمندان سلیمانی رخصنا مرزیه یا جبو جنین هنرمند آوا کرن رخصنا مرزیه جبو پشکریا جبو هنرمندین جنا مراسمی آوا کرنا رخصنا مرزیه لسالونا توار آسلیمانی پیک هات هنرمند کسیت ناسکری پارزگری سلیمانی و سازین چاپمنی آمده بون دروشما مراسمی جی جنکی بهز جهانکی بهستر جان هنر جنا پیک هات دیر سروکا رخصنا مرزی زیریان احمد گوت رخصنا مرزی جبو پشکریا جنین خودی هنرن هاتیه دامزراندن اما هول بدن آلیکاری وام بکن داکو کاربن برهم و جهاتن انخوا پیش بخن پشتیا خافنان بسر جبو ناساندن رخصنی سینویزیون هات پیشاندن کما روجدا روشلات کردستان جی درکت سردی ستران خو پیشکش کردن رخصنا جنین آزاد کردستان جی به پیام که واکنا رخصنا مرزیه پیروز کردن نونرین کنگرسر او سروکا رخصنا رستن او چنین سلیمانی خلاتین رزگرتن پیشکش رخصنا مرزیه کردن مراسم بنشاندن شان و لسر آزادی جنان او درشما جن آزادی بداوی بو بله توی گوت 3 میلیون 214,000 کس بیکارن سازی استاتیکا ترکیه توی راپورا بیکاری ماهاچلی اشکره گر لگوری راپورا توی که ده ماهاچلی ده هجماره کسیم بیکار لگوری بره جسادی 85 زیده بویا هجماره کسیم بیکار بویا 3 میلیون 214,000 کس لگوری راپوره رژیا بیکاری جنان جسادی 7,7 بهنوک 7 هواکات کتیه او بویه جسادی 11 بهنوک 7 سندیکا دیسک آرژی راپور درباره استاتیکن بیکار ده بشان او دبیجه ج 65.6 میلیون کس سندیکارن کار بکن و بیکارن 22 میلیون و 700,000 کس نهاتنه تو بار کردن لگوری راپور دیسکاری هجماره کسیم بیکار جی 5 میلیون و 800,000 هجماره جنین بیکار جی جسادی 32 بهنوک 3 و یا جنین جوان جی جسادی 41 بهنوک 1 لگوری راپور دیسکاری سازی استاتیکان دولت توی هجماره کسیم بیکار نیوه بقاسی 2 میلیون و 586,000 کس اشکره نکریه استاتیکان جنین بیکار ده جسادی 20-21 استاتیک کم هاتی نشاندن بلم ناجی برای خواب دنوچین جهانه برپرسه که القاعده لجزیره عرب هاته کشتن القاعده درباره کشتن برپرسه که خود داخونی دو دازانی که برپرسیوان ابناوه خالد باترفی هاته کشتن هاته زنی سعد بن عاطف اوقلیه بناوه خالد باترفی
تیزانین برپسینوی لجزیره عرب بو امریکا او خصبو لیستی خویا تروره خالد با طرفی لپایتخت عربستان سعودی ریاض جدایک بو د سبات 2020 د انگو دماکو قاسم الرحمی دیریش امریکا ده هات کشتن بو برپرسی القاعده خلکی ادلب او ارمناس لهمبری النصره رابون سرغا خو پیشاندان لباجر ارمناس او باجرو کی تعم ادلب پیک هاتن لگوری آگاهین چاودیری مافی مروان آسوری شویدن لهمبری چتین النصره گریده دولت ترک خو پیشاندان چی بونه لهرم مجارا گوتنی گلک جران لهمبری داگیر کردن خو پیشاندان تل درخصن لاندونزیا لهی رابو 26 کسان جان خوش دستان بویر لگراوا سومترا اندونزیا پیک هات لگوری آگاهین بردف که سازیان اجتماعی اجبو کراستین خوازی اندونزیا عبت مهاری جبر لهی 26 کسان جان خوش دستانه و 11 کس وندانه هات زانی که جبر لهی زرار گاهی بسدان مال پر مزگفت و جهن گشتی بلیم نهاجی برای خوابدن پلانسازیا نوروز هنرمندین و د نوروز ده در که سردکی اشکره بو نوروز و بدروش ما رابه دم آزادی وره پیروز کرن ناو هنرمند و سیاست مدار تبلی نوروزی ببین اشکره بون ام بوی آوای هاتن داوی بلتن خواب ببینن دناو خیر خوشیده ام نهاجی به هوره سیاست مدار و هنرمندین و تبلی نوروزی بین گوهداری بکن دم باش بخاطره با نوروز ای سال ویل 57 ناوند و بسدان باجار نافچه باجارو کو گندان وره پیروز کرن ستارتا نوروز و د پازی اداره ده ل باجار مازوم دوغان نافچه دپی یا خرپتی بداین پازی اداره ل دپی هفسروک کجدی بردان öztürk هفسروک دبپ چیدم کلشکن uçar هفسروک دم پارتی تولای حتیموğulları و آماده بن وکی هنرمند کوما هورا هدیه کالکان و درکبن سردکی هفده اداره ل آگری دی ادینه نجلا دمیر و بشار به و هنرمندجی بنگی و سترانین خوابیجه لجول مرگه سر ساکک öznur بارتن و هنرمند نورای بالک و لاوجه و بشار ببن لشرنخه بردان öztürk پروین بولدان و هنرمند شهریبانا کردی و کادیر چاد و درکبن سردکی لرحا پرسوسی فرید شنیاشار ömer öcalan و هنرمند کوما هورا و احمد جیارا و درکبن سردکی لرحا خلفتی دیلان کنت آیان و هنرمند özlem taner و یونس آگری و درکبن پیشبری گل لدیلوکه نوروز اویسال محمد بوزگیک و هنرمند کولکتیفا ریتمین آزاد و بابت نا دردکبن سردکی لباجار وانه تولای حتیموğulları keskin bayındır و وکی هنرمند فراز سنه سواوی کوما آریان و حلیمی اومری دردکبن پیشبری گل لستانبول تونجر باکرhan Esengül Demir و هنرمند Emel Matuliti Mikail Aslan Murat Demir و Gölgedekiler Bursa Kezban Konukçu Serhat Eren و هنرمندجی Ayşenur Kolivar و Şahin Farkinine Denizli Seftap Akda و هنرمند Ruken Yılmaz İzmir'e Cengiz Çiçek Çiğdem Kılıçkın Uçar İbrahim Akın و هنرمند دلجان رونی کوما آگری زردشت و سورجان دردکبن سردکی لکوجالی چیچک اوتلو ömer Faruk Gergerlioğlu Cahit Kırkazak و هنرمندجی Evin Sindi و grup Vardiya ve Amadebin لعثمانیه Ali Bozan و هنرمند Gülhan Bişeng لتکیرداغی İlknur Birol Mehmet Rüştü Türyaki و هنرمند Mehmet Serhadi grup İsyan Ateşi Roja Hicri Adare Leqarsi Digore Gulisan Kılıçkoçit و هنرمند Şerzat Ayşe Şevaki Liçevlikani Reşi Saliha Aydeniz Faruk Tatlı و هنرمند Mizgin Turan و Deniz Esmer Roja Nozdi Adare Le Agri Panose Saliha Aydeniz Berivan Helen Işık ve Amadebin و هنرمند Bevar Tekbaş و Pınar Aydınlar ve derkevin serdiki لآگری بازده سر ساکک و هنرمند اوین سندی و کاموران تیرجو آماده بن لأردخان گولانه برجگل چوبک و هنرمند عگید اشک آماده نه لدرسمه گریسان کریچکوچیت و هنرمند گلسevن مدار Ali Doğan Gönültaş کما موزیک یا بکساوی لقرس کاغذمانی Mehmet Rüştü Türyaki Cemile Turhallı و هنرمند نورجان دیرمنجی
Li Merdin li Sêbînê Berdan Öztürk, Elif Bulut û hunermend Berfîn Aktay kolektifa Ritmên Azad wê derkevin serdikê. Li Muş Melezgirê Sezayî Temellî wê amade be hunermend Bamerd Jan û Rêzan Şirvan wê derkevin pêşberî gel. Li Muş Kopê Vezîr Coşkun Parlak û hunermend Şehribana Kurdî. Li Sêrt Dihê Keskin Bayındır Mervan Yıldız û hunermend Helîmê Omerî û Şîlan Dora. Li Şirnex Qelebanê Edalet Kaya û hunermend Hozan Cesim. Li Şirnex Cizîrê Ayşegül Doğan, Cengiz Çiçek û hunermend Koma Hevra, Hîvron û Sorjiyan. Li Riha Wêranşarê Tayyip Temel, Dilan Künt Ayan û hunermend Yunus Agirî û Hediye Kalkan. Li Erzurum Qereçobanê Sezayî Temellî û amade be hunermend Deniz Esmer wê derkeve serdikê. Li Hatayê Çîdem Kilişkin Uçar û hunermend Baran Bozyel û Cevdet Baca wê derkevin serdikê. Li Muğlayê İbrahim Akın, Fulya Erdoğan û hunermend Roni Artin. Li Balıkesirê Saruhan Oluç û hunermend Grup Via Rojkar. Bîstê Adarê Luan Erdîşê Gülcan Kaşmaz Sayîd û hunermend Şehribana Kurdî. Li Bedlîs Tetwanê Tülay Hatimoğulları Özlem Gündüz û hunermend Şîlan Dora û Kadir Çat. Li Colemer Geverê jî Halide Türkoğlu, Cengiz Çiçek û hunermend Mikail Aslan û Koma Aryen hene. Li İdirê Pervin Buldan û hunermend Halide Bajar. Li Ilhê Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıçkoçyiğit û hunermend Lawje, Suavî, Sorjiyan. Li Merdin Qoserê Keskin Bayındır Beritan Güneş û hunermend Babetna û Jinma. Li Sêrtê Ebru Günay, Berdan Öztürk, hunermend Cevdet Baca, Özlem Bağlayan wê amade bin. Li Şirnex Elkê Newroz Uysal Aslan û hunermend Koma Avesta hene. Li Aydınê Aysel Batyar, Saruhan Oluç û wekî hunermend Koma Müzikê Stêra û Özlem Taner derdikevin serdikê. Li Çanakkale Celal Fırat, Gülcan Kaşmaz Sayîd û hunermend Suaro. Li Konyayê Canan Çalağan, Ömer Öcalan û hunermend Veysel Ciwan. Li Manîsa Mithat Sancar û hunermend Hîvda Gökel, Koma Agirê Zerdeşt. Li Mersinê Esengül Demir, Çiğdem Kilişkin Uçar û hunermend Erdoğan Emir û Simyager. Roja 21 Adarê li Amedê Berdan Öztürk, Tuncer Bakırhan, Çiğdem Kilişkin Uçar amadene. Wekî hunermend Emel Matluti, Mikail Aslan, Arhat Faraj, Alipur, Xezel Mustafa wê amade bin. Li Çanakkale Gökçeada hunermend Agît Işık. Roja 23 Adarê li Colemerg Şemzînanê Onur Düşünmez û hunermend Serwan. Li Muşê Keskin Bayındır û hunermend Nuray Balık û Arhat. Li Rihayê Tuncer Bakırhan û hunermend Kazo û Jinma. Roja 24 Adarê li Colemerg Çelê Öznur Bartın, Cahit Kırkazak û hunermend Kadir Çat. Li Edenê Esengül Demir, Vezir Coşkun Parlak û hunermend Koma Eşkina, Koma Aryen û Şerzad. Li Kırşehirê Ali Bozan û hunermend Adil Berti. Li Antalya beşdar nehatine diyarkirin li hunermendên Hîvda Göksel û Kamuran Tirêj wê amade bin. Li Enqerê Pervin Buldan, hunermend Kasım Taşdoğan û Şîlan Dora. û roja 25 Adarê roja dawî ya pîrozbahiyên Newrozê li Agirî Tuncer Bakırhan û hunermend Azad Bedran û Mizgîn Turan wê amade bin.